Will be the one to close. Close open. Somebody. Sadara na ba? Lord, ano po? Wala smile. Manata Mr. Kasi kanina, walang 500 dyan. Ang pigit nito, naglagay siya ng 500. Diba? Pero no. Hindi sila pakabog. Wow! Sorry. Wow, ang bigat talaga ng mga kasama ng ating mga janitor. Bro, pang-office na sila, partner, no? Yes. Wow! Merry Christmas! Merry Christmas! Okay. To start the whole program, I call Ma'am Shirley Posada. Ano po, kasi sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano po? And then for that, this is the reason why we are celebrating today. Because of love. Ano po? Tama ano? Because of love, kaya tayo ay nagsa-celebrate ngayon. And we are, anong tawag, convinced doon sa love na ito. Kaya, doon sa Christmas. Mark Beats Music. Merry Christmas!
Diretso. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Kaliwa. Agtote kaliwa to ya. Aliwa. Ni lawoy. Aliwa. Abot. Nitang. Aliwa. Nitang ka. Atras. Abante. Sige. Kaliwa. Mari, itabing yung pala, tanay. Itabing nyo. Niman! Naninga, si Dos. Baba! 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 Ay, nahawakan sa Kabayag, kabayag. Dapat pag kunya ng kamay niya, kuha agad. Yan, kuna, yan. Yan. 500 dyan. Anitan, piso, mari. Anitan. Kanan, 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 asik, kanan. Sige ni, Kanan, mari. sige pa, sige pa. Sige ni, kanan ni, kanan ni. Kanan. Sige. Kanan. Pagilid ka Sige ni. lang, sige lang. Sige ni, kubang ka ni, kubang ka ni. Duwara ning kubang mo. Kaliwa. Parang kanina din sa akin. Iyak mula, yan. Diretso. Alak Diretso. lang. Sige. Sige. Nitan lang. Atala. 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 Ayan, nanamari. Hindi. Kaya alam na. Yan. Nitan. Tan. Good. Di ba? Nanamari sa kapital. Tiyan na lang. Nitan kamari. Aliway ko lang mo. Sige, ma'am. Mari. Mari, mali yan, mali. Right, sige pa, yung dulo, mari, yung dulo. Di ba? Magkano? 50. Ay, aliwa, nanala. Nanala. Tama na. Ma'am Angela. Diretso Ma'am Angela. Yan, mare, kunin mo. Yan na yan. Mare, yan na. Kunin mo yan. Yan. Kawig isa. Step to your left. Step to your left, Shai. Okay. Step to your left. There, go. Okay, step by step to your left. Bandang ibaba, Ma'am Shaira. Ako ang paniwalaan mo. Bandang ibaba na papel. Bandang ibaba. Sige pa. Ibaba mo yung kamay mo. Sige pa. Sige pa, baba mo pa. Yan. Mali. Sige.
Malapit na. Wag yan. Naniwala sa sabi-sabi. Ma'am Arlene, yung 5K nasa taas. To your right. Ma'am Arlene. Sige. Left. Ha? Mark Beats Music.